Kem tlot kensan uba H ban siudor nonglang ubalong u chairman Jonga Green Tech Foundation ubla shong sha thangan kumba arpho ganta nakadaw jing persha bante yakataj resort and spa hadolun nong lumbondeng. सरकार परिषद Manuban bakli ano dia yung chairman jongi 14 department wood kariban sim ya kajing bakli ano dia yung chairman jongi ada mentahi सरकार खिंचते बात कले किल्लत कले matla ipat ba sejubak ada jai chairman juga green tech kinang bi sibol kinang satkan akan ni cakap kenal ci dialek kan penting kat bidang langkuman kata bidang pensat bat ipat ba hi kin saai sejubak nginum pendam dari bania pro pada kambulan saniro nginum pendam kat bakin 4 weng kat bakin 4 call off dia katai kontrak siya kini Hespa corporate kadang yap nang tagajagan rew kan siya dili lam kan le yung yap dan mengin beliau dan dekat mengin pemelayan kejing dua dan sedang ya kejinget kita sarkar kan sim yang kejing beli Thank you.